ria kingwa ananga pondi ki patandere merang tatangiri eri kate to korai tenua te taino ya songi ate pa anakore pa ye kai suwa ayata kuna ye yang papai ni kami min janate kita para bayana ina pe ya pipa awawa kina pe ni kore yaran pa ye kai suwa aketa ko papai ni kami min janate ya ki men no ya mana ngana pe te sarire indi ko ya pipa o ya taratara ipa ya ki kore o nori apa ye ka kore te kan the Grand Canyon te piramida ari pupura ri kupita te Taj Mahal ari India Megan kan te te nai te men na so yang ana pai o punta pe na pe ni koropoki ita ko te sarire eso ai sampai Ipon si suang kami pakam na kore pa ni kami mi ay kay suwan John nape watera ko korea ikaya ka te nai ni ayo atak Yaki ko waroy na uri kay pa si kayaki mayarang diyon di kisuwa ita ko te sarire ang anay ang pepa pananuri patera ko korea o ya warawari na napipa te nai ni ay away kay kami min John nape kisuwa aki korea tukunan no rape tukunan nungu niyangu ni keike ni piri na mekin ntangira o ningare o ya kitoki kane meriri na nakoriki o kana taya batera roi ni kuwa kami min John nape kisuwa ni kuwa na awayu arakanganga panarayango o sita ko papaya ikakakana tunte mewe puningai pa ni kami min John nape aya kirikirura anakakapaya tamera aki ang aniran tapong akoraki ita ko te sakore tiari runtayan nariru te bupa te ne pimerwai wa kipuna te pimewa nakasiswaroi ko pa kakamea ko karawa uromo o kamimi na pe akamimi ang makuri kapuna tayo roi tamneo awan ito ko wan te pongay ilo neme papiripo kanang kan na tayo ki ko way bugin te pongay ori tagi mga irayon Kiripas Opo Radio 89 FM Karawata nakariri kadas eta kutabita nakaya meta una kon meunga ina ke me ya poko ina ke poko merenu yo hoba ya karika karawa no nap ungina utai yo unda mawata ia taya pakapakau de mewa yo Ia kuani ang oa te meu ni kirake me tonai pai kurake te meu ayo ungina utai ayo punawa batau ia taya pakapakau te meu
Ho warangia ko te me tono ngongora ira ki nam radio e ponna ki kona ani manu kini ko e te me toa ntau royo ani busmai ko mera baba tam mane ko tona ki nanona e nanon te tawana wayo o te sangora te ta inkai te bime wa te ministi min te wa te bime wa naron ya kona me kenne ya ponna kora kora te beta ka po yo ki to bugina ya pon tawano me te sangora sawa ki ne pe nanon na rawa ni me meten nano kaya sani po te wa te bime wa ngayaran kana ko taku pa yei me meten nanom ke tawam kati ki roya ko tangira ni kanikana ko inanon te tawano wei o tere tawo ya ko kuring kanne busmai ko mete wingare ngare yo na unam pandare po nei su wo wa kya wo to wana ake te nunga kya ke commenti on the live nanam tabo ane kongo ngora me yei Ora tan kai te bime ona wa te minisi min te wa te bime wo me tarane kanga ya goste me meten nano re tangira kina khona ibukin te tawono wa yo o te me meten nano yo ya khosiri nano na utare bon a ta ko te kan te me meten nano yo ta yo te me meten nano ya wa ki ke o ya kan bo bosi kon kan pa konang bone katanga mo me meten nano te kunari aswa me kha nun dero pan na me wa yo na mai turo au tawono wa yo nongongora yei on na meru ngwe te same meten nano me nam ta ban ko ngora me yei enang kora kora nan gani kina ko panta ngwe me akia ora me banka ya ko te me to anu ngare ngare oni ka kanta ninga na ko ne me meten nano ngayere me nam ta ban ko ngora me yei awa yon kanne
Mamaten nanom areponi mamaten nanom.
Sultani kawai Takarua ya Yesu yo ya ayo ni pede Yesu ina usu ona puntekina aran Yesu Ora tangai wo bi me swa de menisi mi te va de bi me wo wa le yon kan na be de me de nano re khosri nanon de live ina non de tawan wa yo o ta de kan de me de nano wa yo kuna me uri yo ya bo busi me de nano te kuna re ere ye sinon ge de ngai pakate ki rawana si wa Moses kaburoro me sinana ene me sibuna ene itenamo yo na ya da bo New Zealand on na meuru ngwe de sa me de nan wa de do ai sneis me nam da ban ko ngora me yai ko na meuri ayon kan ne me de nan ma yari ne pai kara be ni banam ni ka te ki roi na ko na sim me Moses me sibuna are ne de nam asa ngora ki na kon me de nan. 「君の
O kupandi me tona pendo ngongorai dari ki nam radio ina nunte tawana wei. Te taingai wabi me isuari ki te minis ay mga po tia wato wana. Uring este me ton wakina ko ina nunte wana me ameten nano. Me naka uring ko. Na toki ama wana me ameten nano nte awaroi to wana. Ngayarang kana ko tago pa. Yei me ameten nano kita wam katikiroi ako tangira na ko na ina nunte tawana wei. O kukuri ko. Mina ena wakipea.
Ora ta ingai te bi me wanu wari ki te minisa e mga po te awa to wana. Me yona pangkane te memete nano re tangira kina kona ipukin te tawana wayo. O ta ko te kan te memete nano wayo. Kuna me ori te sakana ko bananti Hope Radio. Kota yo kana pe ni kana kwa memete nano re Yesu yo ni meunga. Korapa a tikiro ai kan wanampong. Meri te ta menam ta pano ngora te ta pano ngora me yo te panan kan ni ka me ori na koim. Meni banan Hope Radio FM 89 kona meuri. Itabe ni kakaya on kakauringa batira kuna mayo me. Kerini ang kane Yesu. Tegina Yesu re ya kain te he ko sa fop. Pangayari na tang na koim. Inanon te tawano wayo. Ni kawai takarua ya Yesu yo ya ayo ni pede Yesu ina usu ona punte kina aran Yesu Yesu
Sinatatekina arani Yesu ntapa ke sina ko yete songora sinatatekina arani Yesu o sina ki me suta ni kawai yoni meunga ke yara ring de tabara ko mena ye mu ye kwara sa sananga ki ngaira ke soni mekina Yesu on ka kanta ni ngau kini Yesu sinatatekina na te ka teswa na ko ya ke swa ya taya omen de memete nono ne te to wana ande songora ya karokoira narata ingai te buina te minisa ya po na pete wa to wana skakwawa pa ke skakwawa pa ane na pete taire na tokia ya la memete nano ra wani memete nano jawa roi to wana ki nakanga na tarana ki amwa te memete nano mawa ura inte tayo skona na pende na ratare pon nampa isu wo wa ki wo to wana ke te nuwa ki na ko im corona ire gi nam radio kana na bokon kana kona pe memete nano ibukin te tawano ta mero ayo na wo kong kanin to wana memete nano tiota ay kara koiro. Nang
te imetua onimek o deswa enawak ni puakay pukim. Mani kuna ya kain gorobuan ka kain te case ya karukuran na tayo po si woran kay te ministe song ra ya potawan. Nataran ya po na kaya memetin na no kaya ngayari ya. Au kanta nga pa kuna ra to koran ayu ari na mga wuwayan kami ya karukuira ro ni po na ratay ya te watawan te tawano wari na mga mosira wayay kanwan na rawan ni memetin na no pukin te tawano wayo. wane na beta wana me poko na umemete na no ria woi ko te tawano wayu ria karukuira na vero into kin na rawan memete na tawana de benisse mo inte tawana tawano wayu kambesin rapang kami kamasan ron ira yon na Facebook live kaya kanok pa na meaw na rawan memete na no te tawano wayu o yigin na pe maninga te kami kamron na dari kin na mi radio tawa kana kya mo ami memete na no te tawano wayu meaw kanta nga pa kam kukurei on enjoy ara program ara skaroya tatawano wayu ara te memete nano kunami ara na poni katanga kya poni memete ya nano mi kambesin raba ni kabeno kambesin na pen raba ngami kya kamroro nai yon the live memete nano kya kamasa ni kanakoi natikira ni kidan na miyawa kay mina kanaro na pa ko sparona inte tayo yon te memete nano na kaparapuriaro kontokin aki bako na kirorame pas na mga waki na kontewa ni mewan pakantay kakamaisik mo na mo kakatawroy ko na main tewa ni mewan pakantay sa waki na pena kon narawa ni memete na tekero ay kinikiran na miyawa kay mina na tawano wayo mes pangami ka kokoro sa mga po na kon pakantay tewa ni mewan tekero ay Roma dia San Ronico inanon na mawan ni memete na no poni nga itatake piriyam tekero ay sa mga po ma